deserve the praise. You deserve. You deserve the best. You deserve the best. You deserve the praise. You deserve the praise. You deserve the best. My Lord, you deserve the praise. You deserve the praise. You deserve my praise. You deserve my praise. All of my worship, Lord. Yes, you deserve the best. Yeah, thank you, Jesus. Again, Lord, Amen. 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 Encwadini ya Johannes sahluko 8 verse 34 kuya ku 36 na Johannes sahluko 3 verse number 16. Angiqale khona ngidogcina. Angiqale ngidofika ekugcineni. Johannes 8:34 kuya 36. Johannes 3 verse number 16. Jesu wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, wonke umuntu lowenta sono usigcili sesono. Angithi kambe sigcili asihlali endlini siphelane, kepha indvodzana ihlala siphelane ngoba yakhona. Ngakho-ke nangabe indvodzana inikhulula, itawuba ngulabakhululekile sibili. Yes. Mangabe impilo yakho ikhululwa sono uba sigcila. Kepha mangabe ukhululwa indvodzana uba ngilokhululekile impela. Mangabe udiva ukahle ngetinto letentiwa nguwe uba sigcila. Kepha mangabe ukahle ngetinto letentiwa kuwe nguJesu uba ngilokhululekile. Free indeed. Johannes sahluko 3 verse 16. Nkulunkulu walithanda live kakhulu kangangekuthi wadzimate wanikela ngendvodzana yakhe lekukuphela kwayo, kuze kuthi nome ngubani lokholwa ngiyo angabhubhi kodvwa abe nekuphila lokuphakade. Amen. Inkululeko yethu ikulesipho isekwemukeleni isipho saNkulunkulu. Inkululeko yemuntu emhlabeni isekwemukeleni isipho saNkulunkulu. Kumbe ngalelinye ilanga siyawubukisisa liqiniso lekuthi mangabe kutihlola kwakho, mangabe kunetinto lotibonako ukuthi atilungi awukho kahle, watihlola ngalokungasilo liqiniso, nekude lapha ngeke utelaphe ngaloko liqiniso. Therefore ngeke uphile. Ngeke uphile. If their diagnosis, if the diagnosis is wrong, the prescription will be wrong, and the medication will be wrong, and therefore there will be no healing. Wahlola tinto ngento lengasiyo, wacabanga ukuthi awuphumeleli ngoba bakini
abakufundzisanga wahlola tintfo ngeliso lekungasilo utawufuna kukwelapha ngalokungasiko ene liyawushona ufuna lokutakwelapha ngethukile but ke uNkulunkulu ungifundzisa kakhulu ngibonile ukuthi sifundo kimi kwemukela nekuba nelutho kunoma ngibani lofuna lusito kimi ngalenye langa kufika a young man uyafika uthi mfundisi kukhona lokungakangihambeli kahle ngathatha imali yalomunye umuntu uyabona uthi uphunyukelwe isandla wakubeka kanjalo ngayithatha and then manje lo muntu bathi ukwatile uthreatenisha labantu abathethe imali yakhe ukuthi bataze bayikhokhe ngale kwaloko kukhona lokutakwendleka kubo khona lokutakwendeka kubo manje ngazi ukuthi kukhona leti mbawana lebedisho ukuthi sekucalile vele sewuyasola ukuthi ngabe sekucalile ngabe sengiko lokho so bese uyangishayela ke emva kwaloko ukubona leto timbawo ayichaze ke le simo sakhe lengisishoko bese ke ngiyabuta ukuthi noma athi ke ngivile ke ngawe mfundisi ukuthi ungangisida ngiyabona ngabo back to sender I think something like that so ngibude le mali ithathekile vele athi yes ngathi ke wena lokuhlupha konyalo akusiloku lokuthiwe kutakwendeka kuwe lokuhluphako ngilokuthi nembeza wakho uyakulahla vele ukuthi ugangile so kuphela kwakho kusekuhambeni uvume eliqiniso noma uthumela umuntu uthi uyaxolisa athi vele kwathatheka ngale kwaloko kodwa umthandazo lo takusida kulesimo sakho once the diagnosis is wrong the prescription will be wrong umuntu lo kanje logangile bese uyawukhava ngemthandazo uyawuthandazela lishone ngoba likhambi lisekuthenini if you confess your sin God is faithful wethembekile uNkulunkulu noma wethembeke ugcina uyaboshwa noma ugcina uyashaywa but uNkulunkulu wethembekile khona lapho nje uNkulunkulu wethembekile so kuphuthumana ngemthandazo bese ngathi lokukhulu ngilokuthi yini labatawu yendanyalo asistophe letilwane letawuthunyelwa ngathi bathembisa kuhlanyahlanya ngiyakumisa kusangana kwengcondo it's worthless uma ngabe inkululeko kuphila sikufuna la kungasiwo umthombo wekuphila khona leyawushona sifuna imithombo yempilo leyawushona sifuna imithombo yenkululeko ngalenye langa a young man libito lakhe ake ngithi ngu-Anton lo Anthony lo bekathi makembethe timpahla takhe leti nema label letibhaliwe eve ngazuthi ukahle but mangagcoka icathulo takhe leti branded ama-shirt akhe ama-t-shirts emabhluko lane label eve ngazuthi akekho kahle ngeke ukuthi beke saba ngisho kuma stage mangabe angembathi ema labels lo muntu lomusha wa abe empty ngekhathi bunguye bakhe bebusethe impahleni bekacabanga yena ukuthi impilo ichamuka from without kani ngekukholwa impilo ichamuka from within ayichamuki from without tonke tinto tingathi tilunga ngaphandle mathi ingakalungi ngekhathi it's worthless Anthony ungikhumbuta Samson ubutwa Delilah uyambuta Samson kulawo malanga labe ba together ngawo uyabuta sikepha aphi emandla akho where is your strength wamtshela ngaloko waye kanye ekugcineni wathi
My strength is in my hair. Emandla ami asenhloko yami. Wahamba Dilala wabmema abantu basusa tinwele takhe. Wathi uyavuka ngakusasa umekisa sandla enhloko wakhanza ukuthi tinwele atikho. Therefore emandla awekho. Ungabeki lithemba lakho entweni lengahle ikulahlekele. Buhle bakho ungabubeki entweni longahle uyiluze kusasa. Ngisho indlu yakho ingabi licapho lakho. Take glory on nothing but Christ alone. Inkululeko nenjabulo yakho ingabi semsebentini wakho ngoba nawo ungahle uluze. Ingabi kumngani wakho ngoba naye angahle agucukele. Ungabeki lithemba lakho ekufunzeni nasemakhonweni akho. Put your trust in the Lord Jesus Christ. Akube ngikristu kuphela. Inkululeko siyayifuna uyathi kulokunye kuba nemikhuba lehambe imbophele umuntu imtongolotele imbophele. Le mikhuba icala kancane bese lo muntu iyamngena iyametayela. I think somehow kungako betempilo bayaye bathi lamaphilisi lawa noma akuphilisa bakunike isikhathi ukuthi ubobe sohlola dokotela emva kwemalanga lathide leni kuze ukuthi umtimba wakho ungetuphila ngekwetayela liphilisi kumele umtimba wakho ukhone ukuphilisa. But kunemikhuba lesitongoleta kancane uthi khanze ukuthi awusaphili ngaphandle kwalomkhuba. Uthi khanze ukuthi awusaphili ngaphandle kwaloko. Njalo ekseni ulingisa Samson emandla ami asekubukeleni iTV. Emandla ami asekubhemeni. Emandla ami asetshwaleni. Emandla ami asekuhlonishweni. Mzukala bangakuhloniphi. Kuyawuba ngumbane nelitulu. Ngisho kati uyawukwati ukuthi awukahlonishwa lamuhla. Because impilo yakho seyisime etintweni emikhubeni. God is giving us the best gift and best prescription. Uma indvodzana inikhulula. That is where our freedom is. That is where our freedom is. Inkululeko yethu isekuthenini sikhululwa nguJesu. Mangabe umuntu aboshiwe bese uthola lisu lekuphuma ejele. Abhobose umgodi noma acance noma adzabule fenisi noma bulale liphoyisa athathe isibhamu aphume abaleke. Ngoba tinto letivama kwendeka kulesinye isikhathi kuthiwe tiboshwa tikhonile kuphuma ejele. When a person who was in prison escapes, free but akasi free indeed. Ukhululekile kepha inkululeko yakhe limited. Why? Ngoba utawahamba ethukatanya ukuthi mabangangibona ngibuyele emuva. Kepha uma ngabe umthetho ufika uthi sewusevile your sentence sewungaphuma ukhululeke angafaka tandle bakhikhini abhampe. Why? Lona eligunya umkhululile. Munye kuphela umkhululi. Munye kuphela umlamleli phakathi kwemuntu naNkulunkulu lo muntu nguKristu Jesu. Imetamo yakho ingezama uyathi bani bayezama Nkosi yami. Bayezama ukuthi khulula. Ngoba kunedinto lakhanza zetimnamathele angasesuki kutho abe bathe akasakhona kulala angedluli khona akakhona kuvuka akakhona kusebenta ingqondo ingabuyi uhamba yawubuyisa ingqondo yakhe. Lento seyimthenama sekunetinshwana lafunza ukuthi timkhulule. Kepha kude lokunemagunya ekukhulula umuntu ngaphandle kwaJesu Kristu. Nasekungalaleni. Noma bangakunika tindvuthu uyawucala ngendvuthu yakomakhelwane angisusho emagama emadolobha.
uyawuhamba kancane bakutshele ukuthi lenye intuthu longayithola utayithola mawuya kuphi kuphi. Ufike khona uyabona amavela asethudane ucala kancane phela ucale uphume anyway ucala around ucale ngala ethudane ngala uthi ungaya bakutshele ukuthi wosakulanza ngala ugcine ubona ukuthi ngazi ukuthi kumele kutiye kuye ngekuya utothola inkululeko utothola kuphumula. You start kancane kancane uthi khanze sewutungolotelwe yimikhuba njengenhlathu uthi khanze ukuthi sewusigcila semikhuba letsite empilweni. The more you try, the more utungeleteka. Uyonke imetamo yemuntu ends with frustration. Waze washo Paula wathi kani ngubando yawungikhulula kulomtimba welisizi. Wathi akabongwe uNkulunkulu ngaKristu Jesu lo wafa wavuka esiphambanweni. Kuthi ngenxa yakhe imezamo yami yaphela. Kuyisaya 55 lithi wotani nonke nine lenomile wotani emandini nani nine lenide imali sonzelani nithenge nidle. Wakwayiva into lenjalo. Kuthiwa awunamali kepha wodwa utothenga. Wodwa utothenga. Inkululeko imahala. Wotani nithengele wine nelubisi. Verse 2 uthi nichithelani imali kuloko lokungesiso singwa. Uyichithelani as long inkululeko yakho ifuna imali yakho uchitha imali kulokungasiyo inkululeko. Uchitha imali kulokungasiko inkululeko. Uma ngephetha ngifike kwephetheni ngekuthi lembongolo lekuMateyu sahluko 21 leyaba sesiprofetweni bekungeke kungene imbongolo eBhayibhelini wena lonele inguna phakade ungabi ingcenye yesiprofetho evini laNkulunkulu. Lembongolo sibona liqiniso ngetindo letine utatfunzela kuMateyu 21 kusuka kuverse 1 lapha Jesu utshela abafunzi uthi hambani kunembongolo lendayikhanza ikhungiwe. Jesu wakhona kubanika idirection ngoba bekade ukuthi lembongolo ikhungwe kuphi iboshelwe kuphi. Akabongwe Jesu ngesikhathi wonke umuntu angadi ukuthi yini la ubopheke khona. Jesu uyati la ubopheke khona. Wakhipha livi Jesu kwesibili wakhokha livi wathi kubafunzi bakhe hambani niyokhulula lembongolo. Mangabe kukhona umuntu lonilwisako ngale mbongolo wangasho ukuthi nibomfaka inkemba wangasho ukuthi nibomfaka ekarati wathi nibomtshela nithi ingosi iyalithika. A word from the Lord is sufficient to set you free. Livi lelivela enkosini lenele ukuthi lingakukhulula la uboshelwe khona lenele. Kwesithathu inkululeko yale mbongolo ayibanga kukhululwa kuloko beyiboshelwe kona nje kepha inkululeko yale mbongolo yaba ku destiny yayo. Le mbongolo ngesikhathi ikhululwa la beyiboshelwe khona yathatha luhambo lolubheke kuJesu. I-destiny kwaba kufika kuJesu. Yonke inkululeko emikhubeni esonweni mangabe lenkululeko ingakumikisi kuJesu lenkululeko yakho iba ingoti. It becomes dangerous. Mangabe lithole liva unina uyalimemeta belivalelwe lelithole. Ake sithi lo nina walelithole nangu yangale ngesheya kwemgwaqo lelithole livalelwe la. Mangabe lo make walo akhala kuthiwani uyakhala makhala
liva lelithole bese siyalikhulula siyalikhokha la esibayeni litawugijima lihlanye lingasacalathi nasemgwaqweni lingaba sengodini yokushayiswa imoto. Inkululeko lengasi under the control of the Holy Spirit becomes dangerous. Kuyekela umkhuba ungabheki kuJesu utaba ingodi buwe nakulabanye. It becomes dangerous to you. Inkululeko lengiyo yembongolo kwaba ngesikhathi bayikhulula bathi seyiya kuJesu. Ngesikhathi bayikhulula bathi seyiya kuJesu. And ihamba nabani kwashintsha even the company. Nebantu bebahamba nayo bebahle bayibrasha kwathi ngathi bashintshe yase ihamba nebantu labasuka kuJesu futhi lababuyela kuJesu. Inkululeko we enjoy even when your company, your friends change. Bantu labe usolo unabo lapha ekuboshweni mabashintsha labo bantu labo yathi kahle ukuthi nesephetho sakho sesishintshile. Ngwegcina inkululeko yabo yaba ngesikhathi sekuna Jesu etikwayo. When Jesus was riding upon the donkey, kude lo wayibuta likwelede. Ngesikhathi Jesu asayidirect athi nyalo sesibheka le, nyalo sesibheka le, uyathi kwendekani. Bathi ngesikhathi bahlonipha Jesu, bamendlalela etikwayo. Bebendlalela Jesu etikwayo, kepha bekwembatha abani? Bekwembatha yona. Wawayibona imbongolo ingena esitolo. I'm telling you, things begin to change when Jesus is Lord of your life. Uthola ngisho tindo lobe ungenato imali yato. Baqala bayembathisa, bangasabuki ukuthi hayi asusele imbongolo thina esendela Jesu. Bembathisa imbongolo. Bendlala phansi la itawunyathela khona. When Jesus directs your life, when people honor Jesus in you, you get honored as well. Ngenxa ya Jesu lokuwe, nawe uthola emasaphatelo laconziswe kuJesu. Inkululeko yethu ingelivi kuphela, not by power, not by might, but by the Spirit of the Lord. Indvo lebe siyifuna siyifisa kangaka uyamangala simemo kuYesaya sithi nawe wena lode imali come and buy. Nawe wena lebe usolo ukhandleka ngemandla akho lithi water, why do you waste your effort entweni lengeke ikunike inkululeko. Inkululeko yethu uNkulunkulu has given us the best gift. Sipho sethu lesikhulu singuJesu. If you miss any gift ngalesikhathi sakhe simos, don't miss the gift that is Christ. Yes. Mangabe uNkulunkulu wabona kuhle ukuthi no, let me give my son. Ungacabanga ukuthi sikhona sipho lesikhulu nalesingcono kulomhlaba. Ngisho ungathola imali, that is not the best gift. Ngisho ungathola kuthula emndenini wakini, that is not the best gift. The best gift comes from above. And the gift is Jesus Christ. And sonke sipho sikusebenzela ngekuthi usemukele. Ngicela sisukume sitewuthandaza. Babe longcwele siyabonga nalamhla emini ukuthi sipho solo sinye semhlaba wonke angasithola lomncane lomdzala the same gift. Nembala you have no favorites. Lesipho sitholwa ngolobeka gqilatwe for years. Lesipho sitholwa ngulabanjingile nglabaphuyile. Lord, asathi nekuthi singachaza sithi unjani ngoba when we say you are good, it does not fit. Noma singathi you are excellent, you are more.
ngemsebenzi lo wendako ngoba usikhululela ukuthi sibe njengawe. Usikhululela ukuthi sinambithe kuphila. Asifuni Nkosi le njabulo yesikhashana le within these walls. Asifuni injabulo lebangwa kuphela kwenyanga nekuphela kweminyaka. Asifuni injabulo lebangwa ukuthi sinetimpahla letinhle nekuthi sidla kahle. Sifuna injabulo nenkululeko. That is by your prescription, Jesus Christ. Kungako livi lakho Nkosi uthi wena mangabe indvodzana yami inekhulula niba ngilabakhululekile impela. Ngingakafika ekugcineni nemthandazo kumbe kunetintho lebetiliithemba lakho kuthi mawunato matendeka tendiwa uva ungcono. Kuhle kwenkosi Sawule bekeva angcono makuhlatshelelwa. Kepha mawubinza umculo simo sakhe besibuyela kuye. Why? It was temporary. Akabongwe Jesu who gives us something that is permanent. Usinika lekungeke kusilahlekele Jesu. Inkululeko sibili. Mangabe inkululeko yakho injengeyeSamson, lo wabeka lithemba lakhe nenjabulo nemandla akhe, wathi malahlekelwa dinwele, wathi senguweak. Yini lena lovama kuyenda utive sewukahle. Maungakayendi you feel weak. Maungakayendi udiva ungasikahle. Ngaphandle kwaKristu ungeke wende lutho. Tonke tinto nemetamo yethu ayinawe magunye kusinika inkululeko ngoba ligunya likuKristu kuphela. Mangabe lamhla uthi Nkosi Jesu, one, ngiyakwemukela njengesipho sekuphila lokuphakathe. Uyawukhombisa ngesandla sakho. Mangabe lamhla ungumntwana kaNkulunkulu bewu under ioppression, ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu lelivi ulisebenzisile kuwe lamhla ukuthi uthole inkululeko yakho. Ngalelivi mani kule nkululeko ungaphinze ubuyele bucileni bakho. Mangaba uzange sewusende isinqumo lamuhla langa lakho kumbe lekucala, kumbe wake wasenda lesinqumo, kumbe lamhla langa lakho ngoba kumbe wabe sewuyalahleka kuleso sinqumo, lamhla langa ukuthi utibuyisele. Nkosi Jesu, naku la ngibopheleke khona. Ngiyabonga ukuthi livi lakho njengalokhu lefike embongolweni yakhululeka. Nami lamhla ngiyicandidate ye freedom. Oh yes, lizulu libukile emhlabeni. Ngoba this is your day. Lilanga lakho lenkululeko. Would you raise your hand? Ungaphakamisa sandla sakho sangesekudla. Uthi mfundisi, ngiyasemukela lesipho. Mangimukela lesipho kwehla inkululeko yami into the innermost being of my life, and my destiny will change completely and forever. Ukhona indosho njalo with your hand raised up? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Babelon ngcwele ngale tandla lesibona la. Inhlityo yabo ivulekele wena. Thank you for the deposits of freedom in their spirit and in their soul. Akusimnkosi longa batshela ukuthi kutawuba nelushintsho ngoba wena uyakwati kuletha lushintsho. Oh yes, Lord, I cannot direct labe babopheke khona because you have a word that is directed to their bondage. I am thankful lamhla Nkosi ukuthi lebe kusolo kuyinkinga ku struggle kubo lamuhla lawo mafindwa achachekile. Ngiyabonga ukuthi nalabo babagadzile ukuthi batawubuya
kumbe sebaphila njengemakhadane, baphila ngesikhathi sabo nangemcebo wabo. Ngiyabonga Nkosi ukuthi lamuhla Pharaoh ulahlekelwe. Jesus is Lord. Ngiyabonga Nkosi ukuthi uyawudinakela bona kusukela kulesikhathi kuze kube phakade. Asinikete uNkulunkulu luthumo lokuthembeka nanokuthula. Oh yes, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Babelon ngcwele libandla lakho liseta ukhululeka. I speak your blessing, your love, your life. Surely Lord, evini lakho uthe these are blessed. Ngako kude sicalekiso lesiyawukuma etikwabo. Because the anointing breaks the yoke. Nako konke lebe kumele kuhlale kubo. The oil of anointing kwenda kugriseke kwehle kuncibilike, so that only the blessing of the Lord remains. You are blessed going in, you are blessed going out. Abundance is your portion. And may you enjoy all the gifts that the Lord has invested upon his own. And enjoy the life under the great shepherd who is Jesus the Christ. And him alone is your ticket for freedom. Amen and amen and amen. Praise his holy name.